Бағалы жамауат, Аллах Субханаху Тааля кесін шариатында харам еткен günahлығыны чертіп айтқан, көтірген затладан бір қауым затыны сүннен ескерге сүйем. Ол да Аллах Субханаху Тааляны адамны келер жолына, бола тұрған жұмышына, ішіне ұлы чырмау салған. Бір адамны кесіні айтқан сөзі біле жашауын терс жанына айландырған себеплерден бірі жалған дауны үсіннен айтырға ізлейм. Жалған дау анызынан келген артықлық бұла зұлмычылық. Аллах Субханаху Тааля сыйлы кітабында да, Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңға болсын кесін хадислерінде де көп жерде сағынат. Аллаху Тааля айтады: «Фачтанибу рица мин аутани вачтанибу қауля зур». Аллах Субханаху Тааля айтады: «Кең тұрғыз» дейді. Кең тұрғыз Аллах Субханаху Тааляға нөгерлік етілінген затладан, шірктен кең тұрғыз жалған даудан дейді. Жалған дау. Жалған дауны біз кесі-кесібізні үсібізді білерге керек, біз көрге керек біз. Кім қалай болса да, алай бізді халқыбыз ол сөзіні, ол günahны кесіні үсінде сынаған еткенді. Мен де ары жанына аудырып айтырға ізлейм. Аллах Субханаху Тааля қараңғылықтан шығарып, халыққа бір түрлі башқа жолыны açıp халықтың ішінде біраз байыға башлағаннан sonra кесі жаны бұла, тыншылық, рахатлық таба башлаған заманда қолынан келгенге, қолынан келмеген зарлық ете, жалған дауны айта, аны бұла, аны ұзаққа ашырта. Ол барысы да біздің тарихы бізде болған затлалла. Аллах Субханаху Тааляны ол сынауы халқымыздың үсі біле өткенді. Совет власыны башланған жылларында бірлерімізге жазып, бірлерімізге жалған дауны етіп, бірі байрақты деп, бірі партияға жуық жаллайма деп, халқымыздан көйбізні кесібіз ішібізден, кесібіз қолыбыз бұла, әлілерімізні, бір-бірдеуі жуықларымызны, ақылларымызны да властқа сатып бармаға қойғанбыз. Аңға бізні таматаларымыз шағаттыла. Ол бізді тарихы бізді, әрі мұды, әрші мүді. Алаяны бұлада қалмағалайына Аллах Субханаху Тааля кесі-кесігізні ортағызда ол günah ішіні жүрітірі кесегіз. Бірі-бірігізні тұтар орнына бірі-бірігізні сатып башлары кесегіз деп, кесібізден башынан да бізді сатарық адамланы табып, халқыны барысында жалған дау етіп, кесіні туған жерінен сүріп, Орта Азияны құмларына құяды. Ол барысы да жалған дауны үсі біле етілінген ішлелі. Мұхаммад пайғамбар Аллахның саламы аңға болсын кесін хадисінде айтады: «Аля унабиюкум би акбарил кабайр кулна бала я Расулаллах». Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Эм ұлы günahланы сізге айтайым мы» дейді. Асхаблары айталла, айту Аллахның келетісі дейді. Аллаху Тааляға нөгерлік еткен, ата-анаға аман болған, сора тиянып түрейітті ол тұрып, жалған дау еткен, өтірік шағатлық айтқан деп, қайтарғалайна тұрды, тыңласыйды, тоқтасыйды деп айтқын шыға дейді. Мұхаммад пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол günahны ұллығыны сүннен айтады. Аллах Субханаху Тааля бұла нөгерлік етуіні қойығыз, жалған дауны етмегіз дейді Аллах Субханаху Тааля. Эксін де бір тізгінге салып келтіреді. Ол халыққа да жамауатқа да салған зараны олды. Кесі-кесібізді іші ол затны жүрте башлағаннан sonra Аллах Субханаху Тааля аны бізді кесібізге қажау бұрғанды. Жалған дау бұла. Ата-бабаларыбыз кесерін туған жерлерінен товар вагонлаға жүкленіп, Орта Азияға көчірілелі. Зұлмычылық башланады. Жалған дау еткеннен sonra аны бұла құтылып қалмайды. Зұлмычылық башланады. Зұлмычылық хатасы болмаған, зараны жетмеген адамға зұлмычылық етілінеді.
Ол зұлмучылық құры ол еткен адамға тиіп қалмайды, ол ақырын-ақырын халқыны барысына да жайлады. Аллах субханаху тағала Сілі кітабында айтады: "Уаман язлим минкум фанузиқу азабан кабира." Қайсығы зұлмучылық етсеңіз де, біз аңа ачы азапны чектірік біз дейді. Халқыны кесіні günahları бұла, терістіклері біле. Халыққа артықлық етілінді. Жалғандау бұла, халқыны жерінен көчірілді. Артықлық башланады. Алай ол артықлық еткен адамла, ол еткен артықлықлары бұла құтылып қаламула. Аллах субханаху тағала аланы ол еткен ішлерін алайлайына қойып қоямыды. Аллах субханаху тағала айтады: "Аля лаънатуллахи аля залимин." Аллахның алаты болсын дейді зұлмучылаға. Аллахның алаты болсын зұлмучу еткеллеге. Сау халқыны кесіні жашаған жерінен, туған жерінен үзіп құмлаға атқан. Аллаху Тағаланы налаты болсын зұлмучылық еткеллеге. Суфиян ас-Саури айтады. Табиғилердің әлімлерінен бірі: Аллах субханаху тағаланы аллында 70 günahını етіп түбегенің жеңілірақты дейді. Жеңілірақты Аллаху Тағаланы аллына башқа адамға артықлық етіп түбегеннен есе дейді. 70 günahını Allahu Teala kesingi ortanda etip tübegen jengiliraktı. Adamga artıklık etip Allahu Teala'nın alına tübegenden ese deydi. Nektegende Allahu Subhanahu Teala kesini çomartlığı bula, tövbaga kaytkanın bula, keçkillik dilegenin bile keçken eterikti, жазықсынған eterikti. Alay o adamga etken artıklığın, anı razılığın tapkın çığa deri. Ol keçilmeydi. Allahu Subhanahu Teala adamga etken artıklıkını keçmeydi deydi. Ol bizni halkımızga etkenleni, artıklık etkenleni Allahu Subhanahu Teala halk keçmese keçer mi? Nence adam mingle bile adamla ol zatını içi bile ötkendile. Dağı da bize bir güllükte anga da karamağallayına. Ol künnü tişir ulanı külleri de anı bizge bayram eterge küreşelle. 8. Mart ol tişir ulanı külleri de ol bayramdı deybiz. Bayrama kaçan bolgandı? Allah Subhanahu Teala'ga kajav süyelgen, zinalıkka batkan bir kavim tişiru keslerini yaşlıklarında, çıraylıkları bolgan zamanda zinalıkka aylana ketip, arttan sonra kart bolgandan sonra kişiye gerek bolmay atılgandan sonra tişirulanı hakların kaytarığız dep kesleri kibiklerini jiyip demonstratsiyaga çıkkan külleri. Ol künnü bizge bayram etip halkımızga artıklık etilingen künnü ve unutturga izlegelleri. 8. Mart'ta 44. yılda halkımızını kimin köçürgendile? Erkek urulanı köçürmegendile. Erkek urula uruş değille, kazavat değille, keslerini ata jortların saklay bizdep kalların tögüyle. Köçürgendile tişir ulanı halkını jartısından köbüsü sabile tişir ula em kartla bula uruştan jaralı bolup kaytkalla. Ol halkını kesine düşman etip kral bir жерден alıp bir жерге köçüredi. Sonra biz sabilege da, kartlaga da, sahatlaga da karap turgan tişir ularımızını unutup, analarımızını, ulu analarımızını unutup, erkek urunu jumuşun da, tişir unu jumuşun da boynuna alıp, kesini halkın alga tartırga küreşip turgan tişir unu jerinden alıp, Orta Aziyaga köçürüp, andava ertenden ingirge deri, bal tuz eterge, çügündürge çaga ettirgelleri, жаңыз da bir kabın üçün, bir kesek gırjınını verir üçün. Sonra ol tişirunu unutup, ol tişirunu kıynalgan günün unutup, biz kahmet tişirulanı bayram küllerin kesi bizge bayram etip alabız. Havallahu Subhanahu Teala halka sınav beriyse, ol sınavını tutkallayına, ol bu şu gün etip turga jaramaydı. Kara kiyip turga jaramaydı. Alay ol da жоқ ise, bu da жоқ ise.
Ol kesibizge juğuraqını, halkımızını kıyın günün eskergen, tariximizden ders algan günümüzünü unutup, kaydan ese birden tışından kelgen gününü kesibizge bayram etip turvanek gerekmiz. Tarixin bilmegen millet, ol millet bolmaydı. 8 Mart'ta 44. yılını akşı ise de aman ise de, kıyın ise de, tınç ise de, sınav ise de Allah'ın azabı bolup gelgen ise de, ol bizim tariximizdi. Ol bizim halkımızın tarixini bir çaprağıdı. Anı bilirge de, andan ders alırga da, oyum alırga da, bizim borçlarımızdan bir borçumuzdu. Allah subhanahu ta'ala Sili kitabında aytat, وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا قُرُونًا مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Allah subhanahu ta'ala aytadı, sizni alığızda bolgan kavumlarını, tölüleni biz kurutkanbız deydi. Zulmuçuluk etkellerinden sonra. Zulmuçuluk etkellerinden sonra biz alanı kurutkanbız deydi. Halkımızını, Müslüman halkımızını düşman ortasına kirip ikiye bölüp Sovet vlasını başlangan yıllarında birlerimizni akka vurup, birlerimizni kızılga vurup, ortabızga uruş salıp birbirini kırdıradı. Anı bulada toxtamağallayına kolektivizatsiya başlangandan sonra birimiz bay, birimiz jarlı, birimiz kulak dedile de, biyağı ikiye böldüle de, birbiribizge dav sözünü ayttık da, jalgan şagatlık ettik de, halkımızını anı bulada kırdık. Anı bulada kalmağallayına tuttula da halkını barısında köçürdüle. Andan ayak direp, sıyını da namısını da tas etmegelleyine arta kaytıp kelgenimizden sonra ol kıyıllıklarını körmegen жаңы tölü tuğup, жаңы tölü ösüp ayak direy başlagan zamanda biyağı жаңыdan bizni ortabızını kızılga bula, akka böldüle de jaş tölü bizni ikinci kere biyağı жаңыdan kırdıla. Ol barısı da bizim tariximizdi. Süye biz mi, süymey biz mi? O zatla жаңыdan kaytıp bolmaz üçün biz bilirge kerekbiz. Biz kimbiz? Biz gayrı barabız. Biz ne zat süyebіз? Jaş tölübüz ekiге üleşinmezçe, üçüge üleşinmezçe, kesi ortasında düşman bolmazça, bek birinci biz bu surman bolganыбызны unutmazga kerekbiz. Kızılga da akka da üleşingin çigederi. Arıda beri de avgun çuga deri. Biz bek birinci bu surmanlabız. Allah subhanahu ta'ala Sili kitabında aytadı وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ أَوْلِيَا ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Allah subhanahu ta'ala aytadı, jak basmağız zulmuçuluk etkellege deydi sizge jahanim otundan ülüştüyer. Allah subhanahu ta'ala'dan sizge bileklik eter, başka bolmaz deydi artta. Allah subhanahu ta'ala zulmuçuluk etkellege jak basmağız deydi. Halka zulmuçuluk etkelle. Vlasını kelgen zamanında basmaçıla deyip aklağa bula kızıllağa üleşken zamanda zulmuçulanın jallarına birlerimiz jak bastık da ikinçilerimizni kırdık. Alay ete tariximiz bir gün eder keledi. Birlerimiz zulmuçulanın janına aylanıp birlerimizni kırabız. Anı bula birge ekilerimiz de kırıla jaş tölübüz kuruyu barad. Muhammed Peygamber Allah'ın salamı ana olsun aytat, "Men a'ana zaliman sullita aleyhi deydi." Kim bileklik etse de zulmuçuğa, zulmuçuluk anı kesin üstüne tiyer deydi. Ol zulmuçulukka kalınıp kalır deydi. Zulmuçulukka bileklik etken esen sen anı bula kutulallık düyse deydi. Ol kaytıp sana kellikti deydi tam bula. Sa'id bin Musayyeb aytat, tabiilerin alimlerinden zulmuçuluk etkellege bileklik eti baylanğalla bula karamağız deydi. Közlerinizni ala bula tolturmağız deydi, alağa bir sürep deydi. Alanın tab yaşavlarına, rahatlıklarına, erkilliklerine, güçlerine, karularına zulmuçuluk etkellege karab közünüzni toydurmağız deydi. Janınız da etken işlerine bir süremegelley bolmasa deydi. Alay bolmasa etken işleriniz ısraf bolur deydi. Sufyan-ı Sauri'ge soradı bir erkek ruh.
Artıqlıq etken, kesu artıqlıq etkenligi bile belgileydi. Patşaha kiyimle tigeme deydi. Men zulmuçu etken patşaha bileklik etkelleden sanalamamı dep sordu deydi. O zulmuçu patşaha men kiyim tigeme. Men anga bileklik etkenge sanalamam dep sordu da Sufyan-ı Sauri sen bileklik etkelleden tüyülse sen zulmuçulanı kesindense deydi. Sen kesinse zulmuçu deydi. Zulmuçulağa bileklik etkelle ve olsana iğneni bile halını sathallalla deydi. İğneni bile halını sana sathalla, alalla bileklik etkelle. Sene kesin de zulmuçusa deydi. Biz her zamanda kesi bizge türlü sıltavla tabarga bollukbuz. Allah subhanahu ta'ala sili kitabında aytat: "Bal insanu ala nafsihi basira ve lev alqa ma'azira." Adam kesin akşı köret deydi. Sıltavlanı aytsa da. Adam kesin akşı köredi. Sıltavlanı aytsa da. Bağal cemaat, Allah subhanahu ta'ala halkımızga sınav gününü bergendi. 8 Mart ol bizni halkımızga artıqlıq etilingen kündü. Biz anı este tutarga kerek biz. Bu şu etken vay, kara kigen vay. Alay jaş tölübüznü esinde kalırga kerekti ataları bula babaları ol günde tuğan jerlerinden sürülüp Orta Asya'nın kumlarına atılganları. Anıblada sınmağallayına. Büttev halkını 18 günlü içinde temir yoldan arı çıkarga beri çıkarga koymağallay, kesi kereğine barga koymağallayına. Ol halde de keskeslerin sıylarını tas etmegelley. Halklıkların, milletliklerin, dillerin tas etmegelleyine barık jerlerine jetkelle. 500 adamdan artık жаңыз yolda joyulgandı. Milletini 4'ten biri birinci 2-3 yılını içinde kırılgandı. Dağı da anga karamağallayına. Halkımız artqa kaytıp gelip жаңıdan tuğan жерinde tamır ilgendi. Ol kartlarımız, ol tamatalarımız Alağa sıy verirge, alanı hürmetlerin kötürürge tiyişli mille. Aladan ülgü alırga. Ol kıyın zamanda, amalsız zamanda keslerin tas etmegelleyine baş götürüp artqa kaytıp gelgelleri. Uruçula bolmağalları, adam kıruçula aşağıçula bolmağalları, açtan öle turganda da birevini hakkına karamağalları bula. Ala bizge ülgüllü, жаңы ösüp gelgen jaş tölüge. Bu kıyın zamanda, ol zamanga göre ve tınç zamanda keskesimizni sıyımızın tas etmezçe bizni ata-babalarımızdan sabırlıkka da, adamlıkka da, namısqa da ülgü alırga bolluktu dep ol közden qarap 8 Mart'ını eskergenimiz, jaş tölübüz, tamatalarımız körgen kıyıllıkını körmegelley, alay alanı körgen jollarından keslerine ders ala oyum etibarıça Allah subhanahu ta'ala nasip etsin. Karındaşlarımızın, egeçlerimizin Orta Asya'da bolsun, arı-bara jolda bolsun. Egeçlerimizin de karındaşlarımızın da barısına Allah subhanahu ta'ala dünyada körgen kıyıllıkların, zaravatlıkların cennet rahmatı bula kaytarırın tilep. Her zamanda da ata-babalarımızını ol arı sıfatların eske düşüre Allah'a tilek ete turça Allah subhanahu ta'ala iman versin. O sallallahu Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem.